ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои баланд бардоштани тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон карда шуд. боварӣ ҳаст ки ин иқдом ба рушди тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. пешвои миллат дар сиёсати пешгирифтаи худ соҳаи маориф ва илмро яке аз самтҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ кардааст. барои ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиатшиносӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат гузаронида мешавад. яке аз ҳадафҳои асосии эълони 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маорифро коршиносони соҳа ҳавасманд гардонидани насли ҷавон ба омӯзиши табиати Тоҷикистон ва ба ин васила тадриҷан саҳм гузоштан дар рушди илмҳои муосир арзёбӣ менамоянд. با مقصد عملی‌سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق ریاضی در ساحه علم معارف سال‌های 2020-2040 و جهت دسترسی پیدا نمودن نورسان جوانان جهت تکنیک و تکنولوژی با این مقصد آزمون جمهوری زیر عنوان علم فروغ معرفت امساله برگزار کرده می شود. در این راستا یک قطار شاگردان فاکولته فیزیک و متماتیک دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی در آزمون مذکور شرکت ورزیده دانش خود را برای حکمان پیشنهاد می‌نمایند. 6 نفر دانشجو، ماجستراند و دکترانت فاکولته فیزیک و متماتیک از دور شهری سر کرده تا دور جمهوری را خط گرفتند که یک پدیده نیکی در این ساحه علم‌های دقیق ریاضی میباشد. به همین خاطر ریاست دانشگاه و فاکولته فیزیک و متماتیک دانشگاه دولتی کلاب همه‌جانبه از سعی و کوشش نموده ایستاده است شاگردانی که به دور نهایی آزمون جمهوری زیر عنوان علم فروغ معرفت را خط گرفتند دستگیری نماید. در جاده آزمون مذکور آمادگی گرفتن شاگردای ما یک قطار شرایط فراهم آورده شدند از قبیل موادهای تعلیمی، تجهیزات‌های لابراتوری، بیشتر در این آزمون تکنیک و تکنولوژی که مورد دقت حکمان قرار داده می شود یک قطار تجهیزات‌هایی هستند که از حساب لایحه‌های بین‌المللی با فاکولته فیزیک و متماتیک دسترس شده‌اند که شاگردان از آنها پر استفاده می‌برند و دانش خود را صقل می‌دهند. سرول مینداری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌های در سطح جمهوری را پیشنهاد می‌نماید تا ما دانش خودمان را صقل دهیم. برای آماده شدن و اشتراک نمودن در دور جمهوری این آزمون تحت راهبری استاد به‌نهایت مهربان و شفیق استاد غفارов ستار کار کرده ایستادم. آمادگی‌ها به دور جمهوری خیلی خوبتر می باشد چون که دانش خود را روز تا روز باید صقل دهیم. من از کتاب‌هایی که در نظامنامه آزمون جمهوری علم فروغ معرفت پیشنهاد کرده شده است بعضی هایشان را مطالعه کردم و دانش خود را روز تا روز صقل داده ایستادم تا در دور جمهوری این آزمون سزاوار جای نمونوی گردم. зарурати 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дарки дурусти аҳамияти табиат ва баланд бардоштани маърифати экологии ҷомеа мебошад. зеро маҳз омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ ба мо имкон медиҳад ки мавқеи худро дар табиат дарк намуда вобаста ба қонунҳои табиат муносибати худро нисбат ба он ба роҳ монем то танозули табиат ба вуҷуд наояд. эълони 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ имкон медиҳад ки омӯзгорони ботаҷриба ва донишмандони соҳа бештар ба ин самт ҷалб гардида дастовардҳои илмию ҷаҳонӣ ва ихтирооти инноватсионии худро муаррифӣ гардонанд. лоиҳаи инноватсионӣ ман ҳамон аст ки салафанҳои худнобудшаванда
مود معلوم هست طبیعت بسیار سلفانه پلیتیلین رو میبینیم و این طبیعت مود بسیار ضررآور است. وقتی که ما در میتیم خودش گازهای ضررناک بسیار اخراج میکنه و طبیعت مود ضررهای بسیار تلفات میاره و اگر ما اینو تگ خاک کنیم اون چند سال خو میستد لیکن نمیپوشد و نیست و نابود نمیشه. پاکت های ما همون نمود است که ترکیب آب ده خودش حل میشه و دیگه ما اینا رو در دادن یا خود تگ خاک کردن یا دیگه کارها کردن لازم نیست. اینا ما میتونیم بیرونو بپرتیم و همه بارونو شود و این 8 ساعت ده خودش آب میشه ترکیب زمین ده میشه لیکن یکان قدر ترکیب زمین دیگه نمیکنن یکی ضرر نمیرسونن. من لایحه خود را با آزمون جمهوری علم فروغ معرفت پیشنهاد کردم و جای سوم اشغال نمودم و این بعد کوشش میکنم که این لایحه را ما عملی سازیم و جمعیت ما بسیار فایده‌آور باشه. лоиҳаи инноватсионии ман тайёр кардани иловагиҳои фаъоли биологӣ дар таркиби йодсинк номгузорӣ шудааст. ин лоиҳаи инноватсиониро ман бо кӯмаки роҳбари илмиям ҷамшед ҷамшедов омода кардам. чӣ хеле ки ба мо маълум аст ёд ба саломатии инсон фоида расонида барои баланд бардоштани иммунитет кӯмак мерасонад. мо аллакай ин лоиҳаро дар омӯзишгоҳи тандурустӣ мавриди санҷиш қарор додем ва натиҷаи хуб ҳам гирифтем. маҳлули омодакардаи мо барои занҳои ҳомила ки аз камёдӣ азият мекашанд давои хуб буда инчунин бунияи инсонро қавӣ ва дарди сарро гум мекунад. бо назардошти пешрафти рӯзафзони илму техника дар ҷомеаи муосир раванди дигари ислоҳоти соҳаи илму маорифро аз бар намудани донишҳои муосир аз худкунии фанҳои дақиқ вусъат додани раванди ихтироъкорону навоварӣ дар ҷодаи илмҳои дақиқ ва ҷорӣ кардани онҳо дар истеҳсолот пайваста омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва рушди тафаккури техникии ҷомеа бо татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисодии рақамӣ фарогир шуда истода лоиҳаҳои нави инноватсионӣ рӯи кор баромада истоданд. лоиҳаи ман табиат ва синтетика номгузорӣ шудааст. барои чӣ ин лоиҳа имрӯз зарур аст? технологияи муосир рушд карда истодааст ва аксарияти дармонҳое ки мо истеъмол мекунем аз маводҳои синтетикӣ омода шудаанд. дар сурати истеъмоли барзиёд дорувориҳо хоҳу нохоҳ зарари худро ба саломатии мо мерасонад. дар тоҷикистон гулу гиёҳҳои шифобахш зиёд мерӯяд ва аз онҳо бар зидди ҳама гуна бемориҳо доруворӣ омода кардан мумкин аст. ин дармонро мо дар шакли чой омода кардем ки истеъмолаш ба беморони диабети қанд хеле муфид аст. ин чойро аз гиёҳҳое ки дар тоҷикистон мерӯянд омода кардем ва нӯшиданаш асабро ором мекунад. қариб 1 сол мешавад аз рӯи ин лоиҳа кор карда истодам ва ташаккур ба устодонам ки камбудиҳои маро барои амалисозии ин лоиҳа ислоҳ месозанд. лоиҳаи мо аз гиёҳҳои табиӣ яъне валериана, пустирник ва доник яъне заргулак, буймодарон ва валериана истифода бурда мешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон одамон зиёд дида мешаванд ки яъне нафаскашии онҳо танг мешавад ё ин ки дар оила асабвайронӣ зиёд дида мешавад. аз ин чой вақте ки истифода мебаранд онҳо ин чой асабро ором мекунад ва тапиши дилро низ хуб ба ҷо меорад. ман лоиҳаи худро ба озмуни илм фуруғи маърифат пешниҳод намудам. ҳоло дар маркази патентии шаҳри душанбе супоридаам. айни ҳол бояд патент кунем ва пешкаш гардонем. инак лоиҳае ки ман пешниҳод менамоям ин хушк кардан ва бандубаст намудани меваҳо мебошад. чӣ ки ба мо шумо маълум аст айни ҳол дар тамоми шаҳру ноҳияҳое ки меваҷотҳо мерӯянд бисёрашон пусида ва вайрон шуда дар зери ҳамон дарахтон хӯроки чорвоён мегарданд. аммо мо тасмим гирифтем ки ин мушкилиро ҳал намоем. чӣ гуна ҳал намоем? яъне ки мо як маркази басту банд намудани меваҳо ташкил намудем ки ин меваҳоро ҷамъ намуда ва онҳоро ба тариқи ҳамин марказ хушк намуда ва басту банд мекунем ба бозорҳо ба хориҷа пешкаш менамоем. муддати 1 сол мешавад ки дар ҳамин
لایحه من فعالیت کرده ایستادم. از این لایحه من در آزمون‌های دانشکده‌ای اشتراک نمودم و سزاوار جای اول گشتم. بعداً در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک نمودم. در اونجا در دور شهریش سزاوار جای دوم گردیدم و در دور ولایتیش سزاوار جای سوم گشتم. اینچنین در دور جمهوریوی باشد سزاوار جای افتخاری گردیدم. آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی دوره به دوره پیش رفته ایستاده. برای عملی نمودن نقشه‌های خویش عالمان و کارشناسان روی لایحه‌های نوی اینواتسیونی کار برده ایستادند.